Mbalamuisa ino kulwa bababa baimwe abalangira ab'amasaza ag'ensikira n'obusoga, era nenda okubaisusa omwaka, era nayenda okubebaza olw'okwekuuma obulwaire bwa COVID-19 mu byalo byaimwe byemuli, era nongera okubagumya n'okubakakasa nti era mwongere okwekuuma kuba tukaali nabwo, tukaali siyasi sikoyo Koniya Kawanguzi Kisigini wa Busiki era Issaabalangira wa Busoga. Kulwa Kigumba n'obusoga buno balata baimwe abalangira batyo bwe basiimye mbandulire ate mbakakase nti batyo bwe basiimye basalawo bati ekisooka nti twatoola mu muganda waife William Wilberforce Gabula Najjope obwesige, era nga takaaliise bantu Kyabazinga wa Busoga ni gavumenti ye, era okuva nga enaku ed'omwezi nga 3 omwezi guno ogw'olubereberye 2022 abalangira ba Busoga bwe basiima okukakasa muganda waife Omulangira Edward Columbus Wambuzi Muloki Zibbondo wa Bulamoji okuba isse bantu Kyabazinga wa Busoga okuyinamirawo. Obusoga okwisanya n'amaani isse bantu Kyabazinga wa Busoga Edward Columbus Wambuzi Muloki Zibbondo afumbula. Mwebale okumpuliriza.